Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze turabasuhuje, turizera ko ibintu bimeze neza 5/5. Naho utameze neza nakubwira nti ihangane, nta mvura idahita. Yes, uyu munsi rero nkugarukiye muri cya gice mukunda muri benshi cyane, nta wundi ngiye kukubwiraho n'umugabo witwa Kwame Nkrumah cyangwa se umwite Osajefo, dore ko benshi bamumenye kuri iri zina mu kinyarwanda cy'iwacu birasobanuye ngo umucunguzi. Nugira hujya rero nge tugiye kubana muri iyi minota, ni Oze Blaze nk'ibisanzwe, nakubwira nti Domis. Kwame Nkrumah niko yitwa, cyangwa umwite Osajefo bisobanura umucunguzi. Yavutse kwa 21 Nzeri ahagana mu 1909, avukira muri Nkroful, aho ni muri Gold Coast. Ubu akaba hitwa mu gihugu cya Ghana. Yabanje kwitwa Francis Niwa Kofi, umuhungu ubahwa cyane mu muryango, umuhungu wa Zahabu Kofi Nkrumah wo muri Asona Clan, ndetse na Elizabeth Nyaba wo muri Anona Clan. Nkrumah yerekanye inyota yo kwiga kare, kuko mu 1930 Nkrumah arangije amasomo mu ishuri ryamamaye rya Prince of Wales muri Ashimota, aho ni muri Accra. Dr. Kwegil Agrey, umuyobozi wungirije akaba n'umukozi wa mbere muri Afurika wigishije muri kaminuza, yabaye umujyanama w'icyo gihe. Kwame Nkrumah yaje gushakana na Fatia Riziki, umukozi wa banki yo muri Egypt ya Coptic, akaba yarahoze ari umwarimu. Ku mugoroba wo kugera muri Ghana, umunsi mukuru wari mushya mu 1957 kugera mu 1958, mama wa Fatia, umugore wa Nkrumah, yanze guha umugisha ishyingirano ryabo nyuma y'uko undi mwana we nawe yagiye hamwe n'undi mugabo mu mahanga. Nk'abashakanye, umuryango wa Nkrumah wari ufite abana batatu, uwitwa Gamal wavutse mu 1959, ndetse n'uwitwa Samia wavutse mu 1960, ndetse na Seku wavutse mu 1963. Uyu Gamal yari umunyamakuru, naho Samia na Seku bo bagiye muri politike. Nkrumah yari afite kandi undi mwana w'umuhungu wo hanze witwaga Francis. Uyu akaba ari umuganga w'abana, we yaje kuvuka mu 1962. Kugeza mu 1935 Kwame Nkrumah yatangiye kwiga mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Lincoln, aho ni muri Pennsylvania. Mu 1939 yabonye impamyabumenyi ya B mu by'ubukungu ndetse na sociology. Kugeza mu 1942 yabonye impamyabumenyi ya B muri theology. Kugeza mu 1943 amasomo y'icyiciro cya PhD muri kaminuza ya Pennsylvania yarangije. Mu gihe cyo kwiga icyiciro cya mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Nkrumah yasezeranyije Theta Beta Sigma Fraternity, yiganjemo Abanyafurika b'Abanyamerika, wari umuryango w'icyubahiro. Bavuga ko yazanye intambwe gakondo nyafurika ku migenzo ya kivandimwe, harimo no gutera inkoni. Ageze i Londres muri Gicurasi mu 1945, Nkrumah yateguye kongere ya gatanu y'Abanyafurika, aho ni muri Manchester mu Bwongereza, maze atangira guhindura imiyoboro binyuze mu mashyirahamwe nk'umuryango w'abanyeshuri bo muri Afurika y'Uburengerazuba, aho yabaye Vice Perezida. Uwo mwaka ni naho yahinduye izina ku mugaragaro, ava kuri Francis Niwa Kofi ahinduka Kwame Nkrumah. Mu Kuboza 1947 Kwame Nkrumah yari yarasubiye mu gihugu cye ari nk'umwarimu, intiti, umurwanashyaka wa politike. Yabaye umunyamabanga mukuru w'amasezerano yunze ubumwe ya Gold Coast,
yitwaga UGCC, yiga ku ngamba zo kubona ubwigenge ku Bongereza bw'abakoloni. Ku buyobozi bwa Nkrumah, UGCC yakunze inkunga ya politiki y'abahinzi ndetse n'abagore. Abagore ntibari bafite uburenganzira bwo gutora mu miryango gakondo y'abakurambere, ndetse n'abahinzi nabo ntabwo bari ba nyir'ubutaka, nabo ntibatowe. Mu 1948 muri Accra, Kumasi ndetse n'utundi turere twa Gold Coast byahuye n'imvururu rusange. Muri rusange leta y'abakoloni b'Abongereza icyo gihe byemereye UGCC. Kugeza mu 1949 Nkrumah yari amaze gutera inkunga kandi yongera gushyira imbaraga mu bikorwa by'ishyaka y'abaturage ari ryo CPP. Kwame Nkrumah yashyigikiye itegeko nshinga ko rihinduka, harimo kwiyobora Francis y'isi yose idafite ibyangombwa by'umutungo n'inzu y'abatware itandukanye. Icyo gihe yafunzwe n'ubuyobozi bwa gikoloni ahagana mu 1950 azira ishyaka rye rya politike. Gusa amatora yo mu 1951 yari amatora ya CPP yakurikiwe n'irekurwa rya Nkrumah. Umunyamerika wihaye Imana, Nkrumah yashyigikiye Federasiyo Nyafurika iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiranye kandi ibiganiro bifatika n'abanyabwenge b'Abanyafurika bo muri diaspora icyo gihe barimo Webb Du Bois, Martin Luther King Jr. ndetse na Marcus Mosiah Garvey. Yandikiranye kandi na Tridanian James amushimira ko yamwigishije uko urugendo rw'umunsi rwakorerwaga. Nkrumah yagize uruhare runini mu guteza imbere umuryango w'ubumwe bwa Afurika, uyu munsi tuzi nka Africa Union. Mu 1963 muri uwo mwaka, icyo gihe yahawe igihembo cy'amahoro muri Lene. Nkrumah yasubiye muri Ghana ahagana mu 1947. Ibyo byari kugira ngo atangire umwanya w'amasezerano y'ubumwe bwa Gold Coast UGCC. Mu 1947 abitumiwemo n'ubuyobozi bw'ishyaka. Gusa igihe cyaje kugera yitandukanye n'iri shyaka rya UGCC, ashinga ishyaka rya Convention People Party ari ryo CPP. Ashingiye ku buryo bwo guharanira ubwigenge, yatsindiye uburyo bwo kwiyobora ubungu bitandukanye na UGCC basabaga kwiyobora mu gihe gito gishoboka. Mu rwego rwo guharanira ubwigenge, Nkrumah yayoboye imidugararo mu baturage imushyira muri gereza umwaka umwe. Ariko igihe cyaje kugera ari muri gereza, Gold Coast ikora amatora rusange ya mbere ku ya 8 Gashyantare mu 1951, aho umukandida wa CPP yari umwe wenyine, Kwame Nkrumah. Byageze ahanatsinda amatora. Ubuyobozi bwa gikoloni y'Abongereza bwarekuye Nkrumah muri gereza kugira ngo abe umuyobozi w'ubucuruzi bwa leta muri Gold Coast. Aho ni mu 1952. Kwame Nkrumah yarangije muri kaminuza ya Ashmota mu 1930. Atangira umwuga wo kuba umwarimu mu ishuri ry'isumbuye ry'Abagatolika rya Elmina Axim. Mu myaka yashize yateje imbere inyungu muri politiki, bityo akajya muri Amerika gukomeza amashuri. Yemerewe kwinjira muri kaminuza ya Lincoln aho ni muri Pennsylvania. Byari ahagana mu 1935. Yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya teolojiya mu 1939. We akomeza gusoma impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Pennsylvania. Mu myaka yashize yakomeje kwihatira kuyobora kugeza igihe Abongereza bahaye ubwigenge bwa Ghana ku ya 6 Werurwe mu 1957. Ghana iyobowe na Kwame Nkrumah, inararibonye mu iterambere ryihuse mu mateka y'igihugu. Yashizeho amahirwe yo kubona akazi muri Ghana, ihindura kimwe mu bihugu bikize kandi bifite inganda nyinshi muri Afurika. Ghana yahinduye ibicuruzwa byinshi byoherezwa mu bicuruzwa muri cocoa ku isi yose. Yongera umusaruro wa zahabu ndetse yubaka umuyoboro munini wakoze ikiyaga cya Volta, umugezi utanga amashanyarazi muri Ghana yose kugeza uyu munsi wa none. Ikindi ni uko yubatse umuhanda wa Chao uzwi cyane muri Tema Motorway. Yatsindiye kandi inganda nini, ahindura umujyi wose wa Tema uhinduka ihuriro ry'inganda.
imbere muri gahunda y'imyaka 10 y'iterambere, Nkrumah yazanye gahunda ya Second Development Plan. Mu 1959 yatangiye gahunda yo guteza imbere inganda 600. Ikindi kandi nuko yubatse amashuri, yubaka za gari ya moshi, ibitaro bitandukanye, ndetse kandi ashyiraho gahunda y'ubwiteganyirize n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Nkrumah yubatse ubukungu bwa Ghana ku gitekerezo cyo kwigira. Avuga ko Afurika ikwiriye kwishora mu bucuruzi bw'ubwigenge, bitabaye ibyo ikarangira mu buryo bushya bw'ubukoloni. Icyo gihe yabwise ngapfira muri ubu bukoloni. Nyemerera uyu munsi nkugezeho amwe mu magambo akoreshwa none yavuzwe n'uyu mugabo w'intwari wa Afurika. Ibyo yavuze nakubwira nuko yagize ati, nahisemo umudendezo uri mu kaga kuruta kuba imbata iri mu mutuzo. Ikindi yavuze kandi nuko yagize ati, dukeneye ko Abanyafurika batagira abategetsi b'abakoloni habe na mba. Ikindi nakubwira kuri uyu mugabo kandi nuko yavuze ngo ubwigenge bwa Ghana ntacyo bivuze keretse iyo bwaba bufitanye isano no kwibohora burundu kwa Afurika. Nkrumah ntabwo yigeze asubira muri Ghana. Icyakora yakomeje guharanira icyerekezo cye cy'ubumwe bwa Afurika. Yabaye mu buhungiro muri Conakry, aho ni mu gihugu cya Guinea, nk'umushyitsi wa Perezida Ahmed Sékou Touré wamugize perezida w'icyubahiro w'igihugu. Nkrumah yasomye ndetse yandika, anandikirana ndetse ashimisha abashyitsi b'icyo gihe. Nubwo yavuye mu biro bya leta, yumvaga ko agikangishwa n'inzego z'ubutasi zo mu burengerazuba. Igihe umutetsi we yapfaga mu buryo butangaje, yahise atangira gutinya ko hari uwamuroga, maze atangira kujya ahunika ibiryo mu cyumba cye. Kubera ubuzima bubi yabayemo, yerekeje muri Bucharest, aho ni muri Romania, kugira ngo avurwe muri Kanama mu 1971. Gusa yahise apfa azize kanseri ya prostate ahagana mu 1972 muri Mata. Uyu mugabo yapfuye afite imyaka 62 igihe ari muri Romania. Nkrumah yashyinguye mu mva mu mudugudu yavukiyemo muri Nkroful muri Ghana. Mu gihe imva ye ikomeje kuba Nkroful, ibisigazwa bye byimuriwe mu mva nini y'urwibutso muri parike ya Accra muri Ghana. Mu buzima bwe, Nkrumah yahawe impamyabumenyi y'ikirenga na kaminuza nyinshi zirimo kaminuza ya Lincoln aho ni muri Pennsylvania, kaminuza ya leta ya Moscow, kaminuza ya Cairo muri Misiri, kaminuza yo muri Pologne, ndetse na kaminuza yo mu Budage bw'Iburasirazuba. Yes, ngayo nguko rero aya ni Nkrumah wabonye izuba ku 21 Nzeri 1999, akaba yaravuye mu mubiri tariki 7 z'ukwezi kwa 4 mu 1972. Bivuze ngo yapfuye afite imyaka 62. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo kandi nuko ari umwe mu bantu bafite amateka ahambaye ya Afurika, dore ko ari mu bambere baharaniye ubwigenge ndetse no kwibohora kwa Afurika. Akaba ari umwe mu bazanye ibyo twita uyu munsi Africa Union. Wakoze rero kubana natwe, reka ngushimire. SPN TV tunakagaruka, nge twari kumwe muri iyi minota. Ni Jose Blaise nk'ibisanzwe. Ciao ciao.